sticanje tog kapitala je trajalo 20 godina i činjenica da je ga Engels požurivao i da su se svi hvatali za glavu, izdavač je čekao pojavljivanje prvog toma tog dela, a trebalo da ih bude 6 tomova, 20 godina. Imao je svoje neprijatelje u javnosti s kojima je morao da se obračunava. Bio je vrlo strastan čovek. To siromaštvo kroz koje on prolazio i kroz koje njegova porodica prolazila je bila cena koju on morao da plati i koju njegova žena znao da mora da plati da bi on napravio to svoje remek delo. Za vreme Berlinskog zida, za vreme Hladnog rata, kapitalizam na zapadu je bio mnogo humaniji. Ali od kako je pao Berlinski zid i kako počinje nova faza kapitalizma, odnosno neoliberalizma, kapitalizam zaista postaje jedan užasno predatorski sistem, ali mislim da taj neki ideal nekog pravednijeg sveta i većeg učešća ljudi u raspodeli bogatstva, da je taj ideal stalno na stolu i da mi moramo tome da težimo.